السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سأعرض عليكم الآن مقطع لشخص يبلغ من العمر 95 سنة، اعتنق الإسلام في هذا العمر وصلى أول صلاة له في المسجد، وسترون شعور الفرحة على وجهه. وسبحان الله، انظروا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى كيف أنقذه من النار في هذا الوقت العصيب. يعني خلاص كما يقول المثل، رجل في الدنيا ورجل في القبر، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الرجل يريد الحق، يبحث عن الحق وليس صاحب هوى. وكل من يبحث عن الحق بصدق وأمانة قطعا ولا شك سيرشده الله سبحانه وتعالى إلى الحق. فتعالوا بنا لنسمع المقطع. نخش بقى الجامع للصلاة مع الأستاذ. اسمك إيه يا أستاذ؟ هشام. الأستاذ هشام. أيوه، هيخش هنا بقى على الجامع إن شاء الله. أنا مش هقدر أخش يعني أصور بقى المصلين عشان مش حلوة. وقت يسجلوا مع الإمام عشان يخش للصلاة. Allez, merci d'être, merci. وأستاذ خالد هو كمان. Merci. طبعا هو مستجانه هيقلع الجزمة بس محتاج كرسي عشان إيه يقلع الجزمة وكده. شكرا يا أستاذ خالد، تعبناك والله. Un double serragé. J'ai fait ça, voilà. Comme ça, ça se défait jamais ça. Jamais. Je refais une fermeture soulier. أستاذ عبد الرحمن مش هنا النهارده؟ سلام. هو كان عايز يجيب المصلية والله بتاعته، قلت له في الجامع كل حاجة. يلا صلاة مبروكة. أنا كمان هروح عند النساء لإقامة الصلاة وهجيلكم بعدين إن شاء الله. يلا à tout à l'heure monsieur Janou. Oui, c'est bien. À tout à l'heure. Moi, je vais pas me charger. Allez. Oui, au revoir. Au revoir. Toujours du cœur, la bonté du cœur. La bonté du cœur, la bonté du cœur. Inch'Allah. Donc, on va commencer, Inch'Allah. Je rappelle que notre papa a été, Wallah, c'est, subhanallah, notre religion, elle est énorme. Allah nous donne les enseignements de l'islam et parfois, par l'intermédiaire de des personnes qui viennent nous donner des leçons, nous les musulmans. Il faut savoir que notre papa a été touché par le comportement de son voisinage. Il avait une famille musulmane, sans dire l'origine, peu importe, une famille musulmane dans son voisinage et qui l'a tellement bien traité, contrairement à ce qu'il a vécu lui, qu'il a dit ça peut pas être quelque chose. Cette religion ne peut être qu'une religion d'amour, de bonté, comme il nous a témoigné, de bonnes choses positives. Et c'est quelque chose qui nous doit nous inciter, nous les musulmans, à soigner notre comportement et donner l'exemple. Voilà. Donc on finit avec ce beau témoignage et on va, Inch'Allah, faire ce double témoignage pour rentrer à l'islam. Vous répétez après moi. Voilà. Donc vous dites Ashhadu. Pardon. Répétez après moi. Oui. Ashhadu. Estrado. Anna. Anima. La. La. Ilaha. La. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa Estrado. Anna. Anna. Muhammadan. Awanade. Muhammadan. Muhammad. Rasoulu. Atulu. Allah. Allah. Je témoigne Je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'y a pas de Dieu
que Dieu, Dieu, et je témoigne que Mohammed est son prophète. et son prophète. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc à partir d'aujourd'hui, alhamdulillah, vous êtes musulmans. Félicitations, bienvenue dans cette religion, cette noble religion. On vous félicite et on vous demande de nous faire des du'as. Faites-nous des invocations parce que vous êtes meilleurs que nous tous. Allah a transformé vos actions en bonnes. Non, je n'ai jamais été prétentieux, mais j'étais toujours, on donne la main à tout le monde. Les gens qui ont besoin, il faut les aider. Il ne faut pas les laisser de côté. Ce sont des êtres humains, il faut les aider. Et c'est ça la vie. Aidez-vous, aidez-nous les uns les autres. Alhamdulillah, barakallahu fik. Félicitations. Alhamdulillah, barakallahu fik. On va libérer notre papa qui est venu avec notre sœur, Masha'Allah, qui l'a accompagné, qu'Allah la récompense, Jazakallah khairan, ainsi que il a l'émotion, Masha'Allah, ça fait plaisir. qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse. Vous voyez comment les gens sont heureux de vous accueillir. On est heureux de vous accueillir, vraiment. Il y aura à 17h, Inch'Allah, à 17h, il y a Salat Janaza. Si vous pouvez venir à 17h, 1 heure avant Hassan. À 17h, il y a Salat Janaza. Si vous avez l'occasion de venir, Inch'Allah. Je vous donne le mien. Voilà. Très bien. Inch'Allah. Merci à vous. Merci. Bienvenue. Bienvenue, Inch'Allah. Quel bonheur que ça. Quel vrai bonheur. Quel vrai bonheur. Là, j'en perds tout, oui. Bon, tant que la tête est bonne, d'accord. C'est Inch'Allah. La chaise, surtout. La chaise, oui. Je vais pouvoir mettre là. Hein. Monsieur Janon, assis. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات. طبعا هذا المقطع يعني من عام 2021، يعني الآن مر عليه قرابة 3 سنوات. فإن كان حيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره على طاعته سبحانه وتعالى، وإن كان ميتا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين، وأن يجمعه مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. والله يا إخواني أنا في غاية السعادة أن أرى مقطعا كهذا، يعني سبحان الله ما أرحم رب العالمين. والله إنقاذ هذا الرجل الذي يبلغ 95 سنة من عمره لهو من أكبر الأدلة على رحمة الله تبارك وتعالى. فمن رحمة الله عز وجل أن أنقذه من النار، ويعني أسأل الله أن يجازي خيرا من كان سببا في إسلام هذا الرجل. طبعا هو يتضح عليه أنه فرنسي من خلال اللهجة ومن خلال المتواجدين يظهر أنه فرنسي. هذا ما أردت أن أشاركه معكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.